Poštovane koleginice i kolege, svedoci smo razvoja neurootologije u posljednje 2 decenije. Novine iz dijagnostike i terapije u ovoj oblasti imali smo prilike da čujemo kroz međunarodni skup Belgrade Balance Forum, a znanja iz ove oblasti smo širili putem manjih kurseva, pojedinačnih predavanja i u okviru okruglih stolova na većim ORL skupovima. Međutim, došlo je vreme i pojavila se potreba da se mi, neurootolozi, skupimo jedan puta godišnje, da razmenimo svoje iskustvo i naučne podatke, a da širem auditorijumu, odnosno kolegama koji često viđaju pacijente sa vrtoglavicama, prenesemo znanje, da se utvrdi protokol neurootološkog pregleda i da se, da kažem, priča o novinama i u dijagnostici i u terapiji. Iz tog razloga najavljujem sa zadovoljstvom prvi neurootološki simpozijum Srbije, koji će se održati 25. aprila i u okviru koga organizujemo i zanimljive interaktivne radionice na kojima će se steći i praktična znanja, odnosno znanja koje ćete sutra moći da implementirate u svojim ambulantama i praksama. S obzirom da je za radionice ograničen broj polaznika, tu predlažem da se što pre prijavite i radujem se ovom stručnom druženju i viđenju sa dragim kolegama. Živeli!